Zdravo, ja sam Verda. Učestvovala sam u projektu Humanity in Action, Game Escape. Moj tim i ja smo kreirali Escape Room. Sa mnom moje kolege Marina i Kristijan. Poenta našeg Escape Rooma je dakle proces pomirenja kao i ostalih igrica koje su u pomenutom projektu Game Escape. Poenta našeg Escape Rooma je glavni cilj tokom igrice je da se nauči nešto novo, dakle ima također i edukativni karakter pored zabavnoga i cilj je da sva plemena putem zajedništva dođu do zajedničkog cilja kako bi svi pomogli jedni drugima.